Adlaw karon nga Sabado moadto mi sa bukid kay aron manguha mi gulay didto og mga prutas. Unya dito na po din mi maniudto, magluto lang dayon mi didto para among paniudtohon. Amo dayon naagian diri sa agianan nga giayo na day ang dalan. Nagsige naghakot ang mga dump truck sa yuta nya na napoy bako kay sila manguha diri sa ibabaw ang mga dahon nga tagak na diri sa atob so akong gipasilhigan. Nanilhig pud sila sa mga laya nga dahon kay pati na yung pagkadaghana din si Queen Queen pud nang tiwas diri sa ubos ug si kulot ila dayong gitabangan aron mahipos ang mga sagbot nga mga laya. So nagsidudong nagtabang gigudog hakot sa silhig sila duhang Queen Queen na nilhig mura nagyug mga dagkong tao gihan na kay manilhig nya sidudong putig hakot sa sagbot. Malingaw ra gid ka sa ilaha kay di man pud gusto og kanang ikaw manilhig kay gusto gid nila sila kay apil naman pud dula-dula. So perting lingawan nila samtang gapanilhig sila may pud noon ni kay aron makakat-on pud sila panarbaho sa ilahang panghinlo sa ilahang tugkaran ikadagko puhon maining makabalo ning mga bata kay ug di nimo suguon og tudluan sa mga trabahoon sa balay hara cellphone dagay buhaton maghapon og gunit sa cellphone so maining patarbahoon. Unya si Dudong nag-alsa-alsa gid aning kinuha siya hang dadilo nga rambutan lagi daw siya. Asa pud si Queen Queen mag-alsa-alsa pud kay di pud siya papilding Dudong pastilan gyud ni mga bata siya niya di sa daw kuno mi maggulay kay magpansit o tinapara daw mi kay dali ra daw kay lutuon. So si paring itok diha grabe nang panguha sa marang then si paring imoy na pud ay tighuwa diri sa ubos kay iso daig sako niya ang kinuha niya sa sapyaw isurog sako then balik pud dayon sa ibabaw og mahuman og huwad. Then pagkalas na, si kulot na po rin nagtiwas og huwad kay aron mga niudto na dayon mi. So naluto na among pansit og paniudto na mo, mga unata. So ingani ra mo ang banding diri sa bukid og magkatapok mi dinhi mi sa bukid. Simple ra kay mo paniudto, pansit rag tinapa, plus kanon, adaog na. Unya nangbot dayon ni among bisita. So maniudto na po dayon mi kay manghuwa lagi po daw kuno sila og marang. Kay lami mo kining marang i-snack labi nag mga udto nindot kay panguli namo. Gi-invite mi diri ni Chichay sa iyang birthday. So nanganhin na dayon pud mi diri kay na birthday. So happy birthday. Hantod nga naabot na ang wow litson. Sus grabe gid ang amo ang pag craving sa litson kay medyo dugay-dugay nakakaon og litson kay tungod lagi aning wa na litson ray wa diha kay mao nagipangita kay grabe na gyud mo kaunay na gyud ni litson pa more. Sayon kay pailomon oy kay pailomon pasaka lang og cupcake. Oh sugdan lang ang kumbira wa na hilom ng tanan.